Траттатта бүгін театры була деп шоуласа, қазір енді траттатта, қазір фестиваль башлана деп сүйінеміз. Чөнки Апас тәтіш буа мәдәни дуға деген фестиваль 7 сентябрьден алып 14-сіне хәтлік Буада Апаста тәтішті гірлейшек. Хамшылың айдан студиямызда қонақта Буа театры жетекшісі Дамир Сиражиев исімдегі премия лауреаты, хам Татарстанның халық артисті Раил Садриев. Бізді қонақта. Қайырлы күн, Раил ағанды. Қайырлы күнler, есендеріміз. Саумысыз, қош келдіңіз. Әлігі фестиваль енді ол бірінші тапқыр ғана түгіл. Аның башлангышы тамыры тирендерек, 4-5 жыл башланып кеткен. Ол спектакльлерден ғибарат еді. Шулай бит, ялғышмасақ. Қазіргісі Апас тәтіш буа мінәлі шығырыларда келіп шыға мәдәни дуға. Мұнсын нәрсеге әурілді? 4-ші тапқыр өткерлі халықара фестиваль. 3 жыл, сіз әйткен шейінді пандемия елында өткерілмеді. Ол театр юнәлішіндегі нәршілер келді. Қазір енді саңғат фестивалі болғаш, түрлі юнәлішлер, zaman çeksek türlü кейс var, teatr üzerine bir yöneliş, edebiyat bir yöneliş, ondan sonra vokal yönelişe burada iş. Bu yıl şimdi pilotlu proyektini tekşirip karıyoruz. Elbette şimdi Apas bilen tətişlikte bu bizim arbitradayı festival arbitrisinde bu yıl sindalar özleri ayrım bir maksus tağı bir yöneliş etip yönelişke verildiler. Çünkü Apas'ta turistik marşrutlar var kakildi. Bu yıl tağı birsin tekşirip karıyoruz. Konaklar bilen gelgen turistler bilen. Şu festival içinde gelecekte Apas'ta tətişte Buada bir ortak şunday turistik marşrut burga tiyiş. Zalatoy Kolsosu mağarak indi. Halықшан айтсақ, енді әлігі фестиваль нәтижесінде қысаларында тәтіш білен Апас башқа шықтылар. Өзлері müstakil рәвіште өткере баштадылар деген сөз бетіне бар. Ne Allah'a şükür biz barımızda bir neydi? Mene şunday bir neydi? Medeni yaşlılık barlıkka geldi iş rayonunda. Elbette bu şüpheli de, Kayıbış'ta, Kamıtamağı'da, Yugoslavistan'da tekişitte kalmıyor. Alarda da koyadırıq biz bir kitap var. Bu yılsa Apas bilen tətişinin şu kadar ihtiyar kişinin oldu, inisiyativisi zor. Alar indi üzerinde mesela Apas 9 spektaklini ala. 9 spektakl. Bunda 2 Kurşak Teatrı, İran, Kazakistan kolektifleri, 9 halk 9 spektakl karayacak. Bağlar bilen birge. Tağın qaysı illerden qatnaşuşçılar ketilemine siz birinçesini aytıp gittiniz indi? 4 ilden, İran'dan kele teatr, Kazakistan'dan, Akmolinski teatrında, Kakşetau şehrinden kele bizim Belarusiyadan, hem Türkiye'den, Azerbaycan'dan. Rusya'nın başka tübeklerinden de kelişler ketileme. Elbette Moskva, Sankt Petersburg, Kinişmi, ondan sonra Vorkuta, Michurinsk, Taliati, bizim Şallı'dan Kurşak Teatrı var, Elmet'ten Uran Teatrı kele. Мен шул һәм без бу театры катнашабыз. Ничек җыясыз барысында? Ничек сайлап аласыз? Яки инде шул шара булу турында игълан ителгәч, катнашырга теләүчеләр үзләре теләк белдерәме? Юк, безнең инде үзебезнең бит фестиваль дирекциясе бар. Анда утыралар экспертлар, шуның берсе Игламов Нияз Рауфович, икенчесе Вислов Александр Александрович, анысы Мәскәүдә. Менә алар сайлап алу комиссиясын оештырдылар үзләренә, сайлап алалар спектакльләрне, шушы чакыралар. Алар tarafından jiberli. İşimiz tarafından indi. Şakru. Kaysımız bize bara. Tamaşaçılar mını, gümmen indi teatr sənğətinə bir yaxın bulup da, bir yaxın bulmağın tamaşaçılar jirli xalq nişik qabul etəliği festivalin? Jirli xalq men edem, nindi mene güzalına getiririz bitiniz zor şehirler tügül, megapolis'te tügül, bütün нәрсе bitini Kazan'da, Şallı'da zor şehirlerden ötürü tiyiş tügül. Bizimki bir yakada güçlüge tiyiş, biz anlasın yol üstünde, ulan bilen nişe ülkege şiktaş bulup durabız. Şu an göre kirge jaylarında bizim milleteşler de küp, milleteşler tügül bunda indi bir Tatarşağına var mı spektakler, türlü türlerde. Şu an şimdi bu bizim medeni ninde kütere sıfatında, hem indi bizge jelibite turistlerini da hem indi zor bir merapiyetiye geçer. Şu nispetten yerminkeler öteşek, bu bilen Apas'ta bilen sayılımız varsında, kilençlerini hem kişinin iki meydançıkta da 9 Ekim'de Buada aşılı, 11 Ekim'de Apas'ta aşılı tantana bulacak. Şimdi günü boyu kişinin bizim estrada yıldızları kile Tatarstanlıklar. Demek zor beyran bulayın. Şunun bilen şimdi zor beyran, günü boyu beyran bulgat iş. Bu günü boyu gına tugul, bu 7'sinden 14'üne kadar gün sayın beyran. Yani 7'si günde kişinin bula zor şiiri beyran, Kazan'dan bir tırkim kileler, şairler. Şiiri beyran, yüzümde şiiri koya şimdi birinci şu yönelişini karadık. Edebiyat yönelişi gelecekte kitap yerminkeleri iştirak hesabında hem indi bulaşak sizin
Татарстан Яңа ғасыр компаниясының белән килешеп, шундый комедиявит программасы беренче тапкыр ачык һавада, паркта, бода, кишен безнең шунда яшәп, иҗат итүче кешеләр белән бергә үткәреләчәк. Ләйсән, анда бар да бар, тик синең белән мин генә юк дип Belki bizde de şakırlar, belki bizde varız değil mi? Райла ой белүчә, сез бер качан да буш кул белән йөрмисез, күчтәнәшегез һәр вакыт үзе белән, әле күчтәнәшләр дә һәр вакыт төрледән төрле. Кешесенә карап, җаена карап, урынына карап. Бүген дә сез Буа театрының әйдәп баручы артисты, Татарстанның атказанган артисты Илфир Солтановны алып килгәнсез. Ул спектакльләрдә булган җырларның берсе белән тамашачыларны сөендерде дип өметләнеп шулай бит. Рәхмәт, фестиваль гөрләп барсын. Хәзер без Буа театрының артисты, Татарстанның атказанган артисты Илфир